जेखिनि टिपिएफ नि गारि फैनाय प्रायनो तख्रु जागला बुबाग्रा टिपिएफ ले कगना नाय बाहि टिपिएफ न कय फैजामानि टिप्रामो था कगना एक लगैनोबो टिपिएफ नि पुरवानामो फै कय फैजामानि हानि बाङिनो टिपिएफ दे बुबाग्रा न कारो ना टिप्रामो था दे बुबाग्रा न कारो अमनु सुंसि Bubagwra no sabo kabri Bubagwra no sabo mokoni mukte yorklai rikha norok abo saimana muchung tongke o video jaga A to Z kaham ke sajak khanawi bujidi Tangwi hinmale TPF rok saka tipramo thase kabriwo olo tipramo tha saka TPF rok se kabriwo hnei hinkai kubikok sabo kabrikha tei kaisa kok norok joto saimano thangnai sal 16 December 2021 apro TPF political party by tipramotha political party yak tise bulakya baksa ba sak dokuman ka baksa ni bad gari deraka a 16 December salo phiaba main kok hinkai abose thangnai 16 December 2021 o salo TPF by tipramotha bulaimani kasaro sabuni chayatong Tangwi hinkai jeng joto nugui mano tipramotha by TPF duita political party ni kasaro jotono wasa ke press meet eba social media nukjagi khoroksa kahamte khoroksana hamya abo kahai kok hamya silchawi saitong lakya Example kaham ke khanadi tipramotha press meet eba social media nukjagi TPF rono chaya hani saka abo kahai jodi TPF rok press meet eba social media nukjake borobo saka tipramotha je chalak tipramotha je chaya Atike social media simi nukjagi yasi suri khoroksate khoroksana hamya salai tongka hinke tabuk duita political party ni kasaro kubi kok sabuni chayatong abose main kok abagai norok joto bisini kok saimana bagai video no pulasmi pathuk jora kaham ke nadi bujidi eba saimandi Pulas sekang norong no sanai wal ni joto jaga 10 December ni salo Human Rights Day palajago hinke jeng nuka thangnai 16 December 2021 salo TPF political party wal ni Human Rights Day palanya bagai kebama jaga ni borok paisok pakya khomuleng amsayo aro TPF rok tanggi 10 December ni salo Human Rights Day palaya kare 16 December Human Rights Day palakya hinkai TPF rok ni leader PK Jomatia saka 10 December ni salo wati eba uskolo exam angma bagai jeng date change khakya 16 December 2021 honei a bagai police no information rijak te permission bo manjak honei TPF rok saka Phiaba kaham ke khanadi 10 December salo joto jaga Human Rights Day palajago TPF rok apro jora krei engei olo TPF political party alada ke Human Rights Day palanya bagai time date change khakya 16 December salo palanya bagai joto TPF khani simi bukhawa chobai TPF party khani simi WhatsApp group sanamai salai tongkai eba saiman baikya aro hinkai public rok bahaki saimane World Human Rights Day joto jaga 10 December salo palajago phia TPF rok ni 16 December ro je meeting eba Human Rights Day ni bagi kok chap laimani public rok bahaki saimanai wansuk nadi o jaga norokbo Abuni olo 16 December sal pakya a salo khumulangi playground madwa sikla rock cricket tournament thanglai tongkha aro school student bo tongo a jora TPF political party khane rock Human Rights Day palanya bagai a playground madwa phaisok pakya Apuru ni simi TPF political party khane bai cricket thangnai sikla rock khoroksatai khorsana yak tisai referee bulakya al jora cricket thangnai sikla rock referee jage kami bising kharna naka apur kebama borok ni sak dokuman ka baksan gari rock derabakya Olo TPF political party khane rok TPF ni leader PK Jomatia call khai saka jengno tipramothani borok meeting khairia chini borok no yak tisai buka baksa ni sak dokuman ka tei gari rok sebachaka henei saka TPF ni borok PK Jomatia no Ajora PK Jomatia ati kongna khanoi belai joli jaka tangi jengno abo kahai sak nangya khanya nang hinei Apru yang te khaksa cricket thangnai sikla rok social media nukjagai saka jeng cricket tournament rangmai thangai tongmani jora TPF political party khane phai jengna kono kaham hamya kok sayakari referee buka TPF rok te chini bat ball stamp rang rok joto kemajak bite rok derabakya atike cricket thangnai sikla rok social media nukjagai saikhana rikha Olo PK Jomatia phai sopake bini student bono joto kok saikhana rika abagi PK Jomatia tipramothano dos bere saka tipramothani chairman okolok tongai abo kahai hamya samungta khadi sahos tongke BwsKango phadi chini borno sak dokuman rika gari deraka nengtamo lab manai hinai PK Jomatia chirigai tipramothani chairman Bubagwra yasi suri kok silchakha Yang te khaksa tipramothani borok bo Bubagwra kaham hamya sahor ka TPF political party khane chini borno yak tise bulakya Tabuk baksa hospital kalaja baksa ni gari rok derakha nei Bubagwra Simon ka a bagai Bubagwra kaham hamya kok sana bagai PK Jomatia call khakya a jora PK Jomatia
chini Bubagwra ni phone number call block khai toni jak aboni olo Bubagwra kuno political party no wansukya kari tiprasa bai tiprasa Tangwi bolai abono mothangna bagui TPM ni leader piket jamate bai malai kaham hamya kok sana bagui thangka Serapsa tonggei Bubagwra piket jamate ni aro thangi sogike aro kwbangma borok lama basoi kasulajak apro Bubagwra gana thangi kok saka ang piket jamate bai malainani ano rohordi apro TPM ni borok saka chengnono bising rohorman galak piket jamate ni permission chara Haipano Bubagwra saka ang kebono kuno khaya ang sudo piket jamate bai kok kisa sawi mapte Nakarmung simi sani thangnai Bubagwra abo kahai kok sai tama jora khoroksa borok chini Bubagwra ni gana pai Bubagwra no khakalab romoi dagari bonani yakti saka TPM ni borok a jora Bubagwra no abo kahai sakna ya khakalab yak romoi dagar jobakhe yakti sama nugui joto tiprasa bukha yokjak lakhya Tangwi hinba jeng joto se Bubagwra no asakai respect riwi borom ri tonga abo se TPM ni borok hai chini Bubagwra no sakna ya yakti sawi dagari buka abagai gana gini jeti pramota tongnai Bubagwra no protect khalekya tei a jagani simi TPM bai tipramothani kesaro naslema jolima chengsama kaham ke nukjakha olo Bubagwra TPM ni borokno bar request khaimani olo piket jamate bai malakya aro thangi Bubagwra TPM ni leader piket jamate na map eba Nakarmung sanka Tangwi hinkai jodi tipramotha hamya samung saya khaima tongke ano map khadi hine Bubagwra piket jamate no saka apro piket jamate saka Bubagwra ano mapta sandi map sana hinkai public eba Luku rong sandi hine piket jamate saka piket jamate ni abo kahai kongna khanoi Bubagwra jotona mapte Nakarmung sanka je abo kahai tini engmani bagai ang norok jotona map sano te je baksa sak dukumani gari deramani aboni botla ang piket jamate no rang 3 lakh bin yago yapari nai abo simya te saka je tipramothani mungai hamya samung khayei yakti sanai rogno ani mokol BwsKango noke eba ang saimanke bono ang direct suspend khai rinai hine Bubagwra saka apro Bubagwra kok satama jora tiprasa bulaimani walaiman nugui belai dukhunang jakate tiprasa engai sakni tiprasa bai khakalab romoi dagari sakna ya khajama bagi Bubagwra belake khak hamjaka Tangwi hinkai Bubagwra bukha kaham bai wan sugi TPM ni leader piket jamate bai malanya thangmani abose TPM rok Bubagwra no sakna ya khakalab romoi yakti saka a jora TPM rok Bubagwra no sakna ya khajakmani video joto jaga viral engai nogo achugui tongnai joto tiprasa o video nogui jolijak lakhya TPM political party khane rokno apro Bubagwra piket jamate ate TPM ni joto lukuno mapsane aroni thana jora kasa kok saka kebo tiprasa no yakta tisari tabuladi jeng joto tiprasa thanjake tona serengdi abo kahai kok sawi Bubagwra aroni thangka olo TPM ni leader piket jamate press meet khaipro saka 16 December ro jeng human rights day palaye joto jani janogo phiroma jora tipramothani borok chini TPM rokno lama kasoi bulakya hinai Piaba abo busuk jorate kubui abole ani aro purup kore jodi TPM rok tipramothani borobai kubui nya lama kasoi busaka henkai abo Tangwi aboni region norok display nugui mankhana olo TPM ni leader piket jamate saka tipramothani chairman nung tipramothani borna kahamke phurungdi khoroksa leader chairman engai kahamke phurma kori da hini piket jamate chini Bubagwra no yasi suri saka hinkai aro bonino simi sawi tamo manai piket jamate nini TPM khai kahamtiba naidi nini TPM ni tomungbo Bubagwra no khakalab romoi dagare yakti saka Bubagwra no middle finger phonuge kok saka joto deborma joto gosti gorpa jati sakangna hinka thani bodla thoi tani botharna saka abo khai TPM ni phrangjangmada kalakhya TPM ni leader piket jamate saka jeng leader kaham tongo norok public se tongna ringya jengno walai rika ang tamani Bubagwra na mapsanai bono ang mapsanya tei saka aro joto kisu ungmani problem ungmani abo public te media ni bagise problem ungu hnei piket jamate saka hinkai abono sanai jesa leader kotorphano public ni support kori hinkai kebo kuchugo kaimaya ako kaisa mutunariti tamo tipramotha tamo BJP jesa political party phano public se norokno kuchugo ti sanai ti saya abagai public no dos majra taberti piket jamatia aro piket jamate no Tangwi kathangi rigane kanrui horbe soki buthar ka hinkai TPM ni piket jamate ni behavior chini Bubagwra no sakna ya khaimani tomungno joto tiprasa chajakya engai bono kathangi horbai soklakya aro piket jamate Tangwi Bubagwra no map sanya hinkai kahamke khanadi
tipepni borok Bubagwra no khakla broma yak tise bona naimani jotono nugui tongo haipono tipepni leader piket jamatia kai abono nugya hne kisa misa dagar jakte ungka hne saka piket jamatia te norbo display kaham ke nadi abo kisa misa dagar jakte dia eba kai sititi semane dia dagar norok hinkai nugui mankana aro kaham ke asuk joto tiprasa lukurok nugui tongi se pike jama teke nugya bosaka abo kisa misa se nangu hnei a kisa misa besak nama bagi pike jama tia map eba nakarmung sana gosilia tipebni kuno cayakari hne gosika pike jama tia abo simia jeng tabuk jotono nugui tongo tipramota press meet eba social media phai kok sake tipebno caya hne majara beri samanugu yang te khasa tipebro press meet eba social media phai kok sake borobo sawo tipramothani se caya hne abo kahai controversy khorokchana dos majara beri tonglakya phiaba o 16 December salo je incident engmanote khumulung amchani borok je gana gini tongnai rokno sungai naimani apor kamini borok tamo saka khonai nadi norokbo Enggak boy kiki saleh udah tiba motor kali tiba motor oh jangan edisi apa tokol kalian berarti tiba motor ini baru dus apa mau borok anak tuh si dus beru bong tiba motor pura dus kiri arah sengso samne dus sama bong dus ta patal pinya seni dus ta norok hinkai kamini borok tamo saka kaham ke khanawi man khana aro ang asuk sana thangya full video nanya musungkai description tripuri khorang channel link rijak habui nadi norokbo tabuk last kok engka Bubagwra no sabo kabri eba mokoli mukte yorklai rika aboni answer ang norno o video ni bising kaham ke joto clear ke saka norok pulasimi kaham ke bujui nai phake hankai aboni answer o video bising kaham ke sajak aro saboni kaham eba saboni hamya tei o video controversy tipramotha bai tipebni kacharo abo kahai khoroksana hamya social media phai nukjagi blame khai hamya samang thanglai sinai a 16 December salo tamong kha ungya abono bad khale sidi baksa borok khana che manjangli ana a kokno okra chakra taku bukuk jong norok jesa padipon khale di haipono bukhawo jolima naslarma yakari phaji chung joto tiprasa thanchege tonglane srenglaino video no last pate jora naima bagi belake hambai video no chajakya tonge share kari di tange hinkai ang BwsKango norno kaham hamya bujirina bagi tebo full explain video khainai abagai norokni support te hamjama nango